O te fia whaafelo I atu I lau whaafonga anga I lenei tae au ma lole soifua manuia, usimail whaafonga o Tālalau Radio Samoa. O le ulu ai taimi wa tutu saile foi numero sui o kabineta, a li I matamaita I no foi le lau a fono. O le asona nafi na whailo mai ele swing o kabineta, le wa se e mai le whai pule o Northland, Willow Jean Pine, e nate suia Stuart Nash le wa whaamalolo motu mai le kabineta. O prime wa ia tau a vele vaenga o whaasau, whaapea tupulanga talavou. Mo isi to finga sa ia Stuart Nash I le vaenga o whaatoanga, wa tau fieipe eni henare, whaapea Barbara Edmonds I le Economic Development. O Rachel Brooking, o lea fo iwa tula I mai o le minister I whafol kabineta, e tau a vea Oceans and Fisheries. Wa whai mai eimal palamia Chris Hipkins, o le unwa I taimi le nei le tala whaasolopito o New Zealand, wa tutu saile fwai numero tamaitai, whaapea ali I le laulau al kabineta. Saunol palamia, e le I whaapea a mea na fuanga I aile whaai unga, o le alava sau tilo I anga waa, o tamaitai minister o tofia nei, whaapea tiu te o lo tau a veina. Ua iaile swing ai whainga whaavai wa tā ua le fast track residency policy, po le lisi wa tā ua le green list, ma ua whaopopo iaile isi tolu se fulu lua avanua whainga alwenga, a le vaenga o le soifua maloloina. Whai mai le palamia Chris Hipkins, ua mo o mia nisi tangata ieito mai maanga waa, mai atunu I fafo. O avanua whainga alwenga nei o le avaveanga waa I le whainga o lo o vaveona mau avanua nofo mau I totonu New Zealand, ma e au fiaitau si mai, fo mai whainifo, fo mai eva ai mata tangata yele to mai ngā lulu e fale talavai tangata ngā lulu e fa ata fa pe paramedics po ilato nei ma faiona va vetali mai I taime mo o mia va vel fe so soani o le tu ia yo le tolus fulu na fa ilo mai le mai ai o le fono le kapineta na nafi wa ato ai nei le fast fulu valu ava no fa ngā luenga nga va ale so fo maloloina I lalo le fainga e va ve mawai o lato ava no fo mau I wha mau ngai tutono le masino mati lava ia na o ia, la talata I le iwa se lautau si mai wha atalo sanga mai e fio mai a ngā lulue I New Zealand. Whai mai Hipkins, wa wha alongo le malo I le soifo malo loina, ma o swinga nei wa whaia se I fe soa soani le uti o le au ngā lulue. O lo lango le pātia le national le whai unga le malo, pei tai wa whai mai, wa leva na tatau na whai. Whai mai le Latitude Financial e nate le to ngia le vai ngā tupe wa whaatalo sanga mai e I lato o lo I tua, o le ngā oi tele le ua liki e le tele o wha mau ngā wana pā anga, wha pēa isi pūlenga o lo o lato ngā lulu e whaatasi. O le ngā oi tele le ua liki e I tua le silia ma le tasi miliona o laisene aveta avale wha pēa tusi fo lau o tangata New Zealand, e se ai maisi wha mau maunga. O le Kiwi Bank o le fo ina a fia tuai malisilia ma le lua a feo ana pa anga e yeiso o tanga ma le Latitude. A o whai mai eile au ngā oi e tutongi tupe atu o na leto e wha ailoa leo wha mau maunga o le to atelo I lato wa a fia. E le o yeise wha amau ni ngai ma whai ona tali tonu inai, ma e le o wha ailo wha lawa I tele mai fo ele pūlenga pe fia se tupe na aisi mai ai. Peita ai ele o lava le ai e le Latitude Financial e pupuni ele te leo le wha le tonu wa a fia ele to atelo wha amau maunga o tangata Kiwi, wha apea nisi au se talia. Ma o whai mai ele New Zealand Privacy Commissioner, o le alawai wha atali se tala le Latitude, e tusa ma le mea utupu. Mua, wha awhewheo na sao mai le au ngā oi ma ngā o ia wha amau maunga, a toa ma le fesili, pe aise ana o lato tau fio fia I pele telo wha amau maunga, a pā anga mua lea taimi umi. Ua toi whai mai aimal ko mesina I tangata uma ua a fia, wha aulu wha asea ai lo lato ofisa a toa ma le whai masiaki teo ngā tupe, a toa ma credit records pe e le ia a fia ai. Ua ngai whale tupe I totono le atunu e whai esui ngai ma whai eo na wawe maua tupe a tangata I taimi e lafo ai. O le system o loo iai nei, e na o aso le vai aso I wawe mawai tupe pe a lafo I le vao teo ngā tupe, whai a isi whale tupe, peitai. O le tala fia o lea o le asuia, e ala I le tutusa uma aso I fito o le vai aso ma o lono winga, o le afo o le a le to I tau whaatani le aso ngafu o le vai aso fou, pe a lafo I le whaai unga o le vai aso. O whale tupe wa maali lia I ai o le Kiwi Bank, ANZ, BNZ, ma le Westbank, ma o le o tutu whaatasi I lalo le scheme wa tā ua o le tolu ono lima day pay, ma le wha moe ia wha whaingo fia I pa anga. O le aso lua ono le masina fou, e a matalo I ai le nei swinga fou. Matala muli, tongi ane le anga ese le aufai ngā luenga le tinei mua o tali atu I se tasi o wala awi au kilani, I le afiafia na nafi. Whaamaoninga mai le ofisa o le tinei mu, pe tusa le tūlai li mai le afiafi na o ane ile wala au mai Day Street,
e tusa mal e o le alarm. Peita ai, e taunu uatu ai tongi mai le anga ese masau tu I lumo le au whai ngā luenga. Whaaftai e leise I sino wha amanu ali ai, ma o lea foi, ua I leo leo le nei mata upu. Ai se tala le ofisa o leo leo, o lea sa longo ina lo lato ofisa, ma o lea na nga e atua I loa na nafi. O tala nao le nei tae au, manuia le aso